Ladap hikwa baka base makeup jong pi kan long cakey, follow ye kini ki steps. Ngaladap moisturize, ngaladap tak sunscreen, mentangan tak sakane for hydration. Ni kadi ka glow primer water na po glam 21 kaya rap ka foundation na ni concealer jong pi bakan syong bha hagas ni do but kaya rap ban hydrate ya kasni do. Next step nga stanat ban ta pore minimizer primer kani kaya rap ban minimize ki pores but ki fine lines. Kaya rap ru ya kitu ki badan oily skin ban control oil but ban mattify kasni do. Lada pidan yang mong na ni acne scars penan kam do concealer ubalong 1 or 2 shade darker than your skin color. Manta iune tang hiki concern areas kijaka bangadan yang mong na banga ko ban conceal. Dan show you concealer kumni untuk kamblong dry kendiat dengan seblend. Mentangan le show you mat. Nadapi ko brow tutorial, let me know in the comment section. Mentangin blend no ya uni concealer. Tapi use ya kani ka teknik, nadapi penon kam concealer tang kendiat ru, ye shipang seblend. Pinsa you are a good coverage out of your concealer. Apa berfi blend ya uni concealer ru, wat num le kumni Shudap kendiat kumtu kenang bu unum ki palat nang tu nakajaka bafita. Namangim kwa ban spread you to concealer all over. Ada blend untuk concealer. Next go in with a blusher. Dafi penan kam cream blush. Tak syau blush. Mas tenat ban penan kam cream blush. And then jong cream blush ngas tau powder blush. Niki blushes na po Moira. Ki best palat. Hakani ka step, dafi kum tak shikit ru menilai nama ngan spin iya fi kum no bafin tone down you blush. Nga personally nga sutana ban tak blush shikit, so I like to load my cheeks with blusher. Next step, ngan penan kam do concealer instead of foundation. Namar ba, dafi penan kam concealer, you'll end up using lesser product as compared to the tak foundation. Dengan num tak all over my face, ngan tak tang hiti ki jaka banga kham tak you to concealer menya. Anya kani ka step tak you concealer ubadai urong baya habat ka sne do jong pi. Ya kani ka step ru ngan e khandiat same technique like before. And tak mascara sha and I'll be back. Now let's blend this out. Di hapo pa fi blend, dada fila kum tak dark palat utu blush, fila ban shu blend towards the blush as well. Kum tu bu kam ilong smooth and seamless u kam ilong natural. Blend bha ya u concealer hai kiti ki jaka ba fi kam tak ningkong. Kanang bakanum long patchy ka sne do jong pi. Namal bangam tak concealer ha kaman ngan shim do i brush ba kamrit bangan blend bha ya ki edges nang ni na jan kamun towards the crease of my eyes. Tidak piladap set ya ke base makeup jong pi ngas tanat ban penan kam do uni loose powder na Huda Beauty best palat ngan shim yu uni powder ngan le sha kum ni hakti ngan spread bha kum ni and then ngan sa dab ha powder focusing on this area. Look at the difference your issue iki pose jonga adap hidan dry skin but pim sutanat ban use powder penan kam tang ka setting spray ru la biang with whatever is left in the sponge ngan chule akum ni tang man chu set khandia diki under eyes ngam stana ban ta powder palat na po under eyes namal bang adan fine lines, so this is gonna enhance it even more. The next step ngan ta bronzer ngam juda kham ta bronzer man kapor tamba I just feel like doing it now. Kani ka step kalong optional timdan kam ban ta, it's not a must. Tang blush ru la biang. Next ngan ta so blush, powder blush. Ngancim khandiat ru inu blush ngan chuta ha crease khandiat just for that pink flush look. Fila ban penan kam ru do bronzer instead of blush. Ngaladam ngan chuta lipstick and I'll show you guys the complete look. Kani kade ka final look wanum kleru banta makeup setting spray. Kani kan sa set ya ka makeup bakan ne aslam but kan sa pen kam ilong natural ru ya ka sne do but namal bang ata powder kan kam pen I khandiat ya ka sne do but kan kam long less cakey and less powdery. If you quite a link junkie products mga penan kam, you comment link mga sa ka if you have DM. Bye.